Temetei horribeba petentei menguana. Pa isapa. O árape ñañemomandúa ñanembo'epy ha'éva ñe'ẽtéva verbo teva'erã iporãitéva'erã jaitereikomi hese. He'íseva concepto. Ñe'ẽtéva niko ha'e upe ñe'ẽ oñandukáva tembiapo ha mba'apo. Es una palabra que expresa acción, movimiento, cambio, estado, proceso. Techapyrã, ejemplos. Karu, ikatu ja'ére karu, okaru, jakaru, rokaru, pekaru, okaru. Katu jahecháta vy'a. Aja'ekuaa revy'a, ovy'a, javy'a, rovy'a, pevy'a, ovy'a. Ñe'ẽvigua. Reñe'ẽ, oñe'ẽ, ñañe'ẽ, roñe'ẽ, peñe'ẽ, oñe'ẽ. Ñe'ẽtéva teĩ, verbo simple. Ha'e umi ñe'ẽtéva iñe'ẽrapo peteĩva. Ja'eporãséno oikóva peteĩ ñe'ẽvi. Son aquellos verbos que están constituidos por una sola palabra. Sapyrã, ejemplos. Guape ikatu ja'e guata, ikatu ja'e guapy, sẽ, ani, añani. Ñe'ẽtévata, verbo compuesto. Ha'e umi ñe'ẽtéva oikóva mokõi térã hetave ñe'ẽvi. Son aquellos que están constituidos por dos o más palabras. Techapyrã, ejemplos. Ko'ápe jahecha po kyty. Aikatu ja'e reipo kyty, oipo kyty, jaipo kyty, roipo kyty, peipo kyty ha oipo kyty. Ñe'ẽtéva mbohasapyréva, verbo transitivo. Mba'épa he'ise. Ha'e umi ñe'ẽtéva hesaka'ỹva ijehegui ha oikotevéva ambue ñe'ẽre oĩva moimbaha mbohasapyrévarõ hesakã hag̃ua. Son aquellos verbos cuya acción pasa a un complemento directo sin el cual la oración no tiene sentido pleno. Techapyrã, ejemplos. Ahei ñandéve ápe ñe'ẽtéva hesaka'ỹva ijehegui ha'ehahína gueru. Ha mba'e rehepa oikotevẽ he'i ñandéve. Oikotevẽ ha'e peteĩ objeto ha oikotevẽ avei peteĩ sujetore. Ha'eño ha'e nda'ijeheguíri. Ha he'i péicha. Ha'e ogueru vaka pipopo. Máva ogueru vaka pipopo? Ha'e. Péicha rupi ko'ápe jahechaháicha vaka pipopo ha'e moimbaha mbohasapyréva. Katu jaguareko ñe'ẽtéva jougua ha upéicha ndeave he'i ápe ojougua. Mba'épa ojougua? Mokõi vosa mávapa ha'e ajépa. Ha'e ojougua mokõi vosa. Péicha rupi ko'ápe mokõi vosa ha'ehína moimbaha mbohasapyréva. Guereko. Ñe'ẽtéva oguereko. Heiháicha ko'ápe ñe'ẽtéva ha'ehína hesaka'ỹva ijehegui oguereko oikotevẽ mba'e rehe ha avei oikotevẽ peteĩ teroñe'ẽ rehe. Ikatu hag̃uáicha hesakã porã ha he'i péicha. Ha'e oguereko kuatia. Kuatia ha'e upéicha rupi moimbaha mbohasapyréva.
Ñe'ẽtéva mbohasapyre'ỹva. Verbo intransitivo. Ha'e umi ñe'ẽtéva ijehegui hesakãva son aquellos verbos que tienen su significación completa, quedando su acción en el sujeto. Techapyna. Ejemplos. Guapijeguareko ñe'ẽtéva guata. Ahe'i ha'e hag̃ua ñe'ẽtéva mbohasapyréva oikotevẽ mokõi mba'e rehete. Ñe'ẽtéva ijehegui hesakãmavoi. Oikotevẽ peteĩ teroñe'ẽ rehente. Ha'e hag̃ua ñe'ẽtéva mbohasapyre'ỹva. Ko'ápe jahechahech jeguereko chive oguata. Ko'ã mokõi mba'e mohesakãma heiséva. Guapy. Katu ja'e ñande jaguapy. Ja'éramo jaguapy oñe'ẽtéva hesakãma ijehegui. Péicha rupi ja'évo ñande jaguapy ha'éma ñe'ẽtéva mbohasapyre'ỹva. Oguereko rupi ñe'ẽtéva avei peteĩ teroñe'ẽ. Ha'evahína sujeto. Ñe'ẽtéva te'ẽ. Verbos propios. Ha'ehína ñe'ẽtéva hekopetéva ha imosũsũme ojepurúva jepiko'ã ñe'ẽpehetã'i avaite ha papapy jurugua. Umíva ha'e. A, re, o, ya, ña, ro, pe, o. Son los verbos comunes que se conjugan con las partículas de números y personas categóricas. A, re, o, ya, ña, ro, pe, o. Techapyna. Ejemplos. Ko'ápe jahecha verbo oral ha'evahína ñe'ẽtéva jurugua. Ñe'ẽtéva jurugua ñamosũsũ mboyve jaipurúta ko'ápe he'i ñandéve peteĩ ñe'ẽpehetã'i avaite ha papapy jurugua oĩvahína ñe'ẽrapo mboyve upéva ha'ehína a jahechaháicha. Re, o, ya, ro, pe, o ha'evahína jaipurúva ñe'ẽtéva jurugua ndive. Ahe'i péicha. Aguata, reguata, oguata, jaguata, roguata, peguata, oguata. Péicha ikatu ñamosũsũ ñe'ẽtéva. Ko'ápe jahechaháicha verbo nasal ha'evahína ñe'ẽtéva pingua. Ha upéichante avei jaipurúta jaipuruhaguéicha ñe'ẽtéva jurugua ndive. Ñamosũsũ hag̃ua. Katu ja'e a henói, re henói, o henói, ña henói, ro henói, pe henói, o henói. Váicha rupi jaipuru ña henói ko'ápe. Ko'ápe jaipuru partícula de número y persona ña ha'e rupi ñande ñe'ẽtéva pingua. Péicha rupi. Ha avei jaipuru ñamosũsũ hag̃ua hekopete ñe'ẽtéva ñe'ẽrapo mboyve partículas de número y persona ha'evahína a, re, o ha ñande ñe'ẽtéva pingua rupi jaipuru ña, ro, pe, o. Ha péicha. Ñe'ẽtéva teróva. Verbo predicativo. Ko'ã katu ha'ehína umi téra. Tero, teroja ha ñe'ẽteja. Oñemosũsũkuaáva ja'e porãsérõ térã oñemboheko ñe'ẽtéva. Son aquellos nombres sustantivos, adjetivos y adverbiales verbalizados, es decir, nombres que mediante un proceso morfosintácticos se convierten en verbos. Estos verbos predicativos se conjugan con los adjetivos determinativos posesivos, formando una sola palabra. Techapyna.
Ejemplos. O apeñamos usuta ni esteba teroba. Y ni o hina tero sustantivo. Aveiñamos usuta yuruguarejewa. E ipeixa. Se ao. O ape ao hina ni esteba teroba. Yuruwa. De ao. Ijao. Ñande ao. Ore ao. Pende ao. Ha'ekuéra ijao. Guapillahechata ñe'ẽtéva teróva ha'éva hĩnguáva ha ñamosõsúta péicha. Che'akã. Akã ha'ehína peteĩ tero. Neakã. Ha'e iñakã. Ñande ñane'akã. Ore'akã. Pene'akã ha'ekuéra iñakã. Péicha ñamosõsũ ko'ápe ñe'ẽtéva teróva rehegua. Ñe'ẽtéva terarangue. Verbos pronominal. Ha'ehína ñe'ẽtéva hekopetéva oñemosõsũma teraranguete moĩmbaha mbohasapyréva ndive. Oñemosõsũ avaite peteĩha ha mokõihápe. Papyteĩ ha papyetápe. Umi teraranguete ndojupytýi. Son también verbos comunes que se conjugan con pronombres personales como complemento directo. Solo se conjuga en la primera y segunda persona del singular y plural. Se conjugan en forma cruzada, es decir, los pronombres no se corresponden. Ejemplos. Ya está yuruguapegua. Aje'i péicha. De chejuhu. Cherojuhu. Ha'ekuéra ndejuhu. Ha'e ñandejuhu. Ha'e orejuhu. Chepojuhu. Ha'ekuéra pendejuhu. Hĩnguapegua. De chemuña. Cheromuña. Ha'ekuéra nemuña. Ha'e ñanemuña. Ha'e oremuña. Chepomuña. Ha'ekuéra penemuña. Katu jejesareko porãta ñamosõsũ jave. Oñemosõsũ ha'ehína ñe'ẽtéva teraranguéva. Verbo pronominal rehegua. Apeve amyesakã ñandéve ñanembo'epy rehegua. Aha'ãrõta peneporandu. Aguyje peẽme che renduhaguére. Japyta upéicha.